Ćao moji kuvari! Danas ću napraviti pitu sa tikvicama. Jedan vrlo brz i jednostavan recept. Pita je savršeno ukusna. Bilo bi dobro da me ispratite šta radim u receptu i siguran sam da ćete vi isto napraviti kao i ja. Pa da pogledamo recept. Prvo što ću da uradim, oprao sam tikvicu i sad ću da je ogulim. Zatim ću da je narendam na ove velike rupe i posolim i ostavit ću jedno 10 minuta da so izvuče vodu iz tikvice, da bi lakše moglo da se sjedini sa ostalim sastojcima. Sad ću dodati jednu malu kašičicu soli. I malo ću izmešati varjačom. I kao što sam rekao, ostavit ću 10 minuta da pusti tikvica vodu. Razmutit ću 2 jajeta u jednu činicu, pa ću ih dodati u tikvice. Tikvice su malo pustile vodu. I sad ću u njih dodati sljedeći sastojke. Dodat ću 2 jajeta. Zatim ću dodati 1 decilitar ulja. Zatim ću dodati 180 grama pavlake. Pa ću to malo da promešam. Kad se ovo malo sjedinilo, dodat ću 250 grama griza. Ja to obično stavim u ovu jednu šolju, to je ta mera. I 1 prašak za pecivo. I sve ćemo to lagano izmešati. I ovakva smesa je spremna da ide u red. Stavit ćemo je u tepsiju, malo zauljenu.
Rernu sam zagrijao na 200 stepeni i peći će se 20 minuta. Zatim će se namazati jedna smesa od gore i peći će se još 10 minuta. Smesu koju ću namazati od gore napravit ću na sljedeći način. Uzeo sam 180 grama pavlake, to vam je ona mala čaša pavlake što imate u radnji da kupite, i dodat ću 2 razmućena jajeta i lagano ću to izmešati sve, znači sjediniti. Sa ovakvom smesom ću namazati pitu od gore i vratiti u rernu još na 10 minuta. Neki tu pitu zovu razljevuša, neki zovu ljevuša. Meni je taj naziv malo, nije mi prikladan za tako savršeno ukusno jelo. I ja odbijam da je tako zove. Evo vidite kako se sjedinuje. Izvadili smo nakon 20 minuta pitu. Sad ćemo lagano da je premažemo od gore sa ovom smesom. I takva pita ide nazad u rernu još 10 minuta. Jedan vrlo jednostavan i lak recept, a verujte mi, savršeno je ukusno. Pogledajte mi šta je ovo. Vidite kako se to naduva. Sad ću da isečem. Najpre se opseče, pa onda se seče na komade. I evo vidite kako izgleda. A ukus, to morate sami da probate. Ako vam se svidao recept, zapratite me, stisnite like ili dodajte neki komentar.